Assalamu alaikum hurmatly көрөрмандар. Айтыңыздар маарек болсын. Бүгін сіздер менен Камчатка жарым аралынын Елизово шаарында жаңа аэропорт түшүп жатат. Ошол жакта бүгүн чогуу иштеген шериктерибиз менен майрам тозобуз буюрса. Биз менен болуңуздар. Алдыда жакшы сонун нерселер күтүүдө. Assalamu alaikum. Ayt ma'arek bolsun. Biz менен чогуу иштеген инсандар. Автобус менен барабыз. Ayt ma'arek bolsun. Ayt майрамыңар менен. Кыргыз элине салам жолдоп коюңуздар, кыргыз элине. Бизде бүгүн майрам Камчаткада. Иншалла азыр барып курбандыктарды союп майрамдайбыз иншалла. Ошакка кетип атабыз. Мына балдардын баары ошол жерде. Болочок жигиттери. Мына майрамыңар менен. Азыр автобус толот. Автобус толсо жөнөбүз буюрса. Мынакей келдик. Бул жаңы салынып аткан общежитие. Биздин шеф. Ушундай жөнөкөй, ушунчалык жөнөкөй киши өзү отун жарып, өзү кыймылдап жүрөт. Мында бол жүргөн биздин шеф отун жарып аткан. Ушунчалык жөнөкөй киши бардык ишти өзү кылып жүрө берет. Мына поезд койду алып келишти. 3 поезд ойлап буюрса азыр. Az келишет. Неге? Сразу үчөөнү тең сойгону, а? Анда алып келгиле, анда үчөөнү тең сразу. Үчөөнө бир эме кылабыз, дуба кылабыз. Үчөөнө бир дуба кылабыз. Кийинкисин алып келди, экинчисин. Бакта үчүнчүсүн. Жакшылап кармы? Качырып бербе. Ойла. Анан эме кылышыбыз керек, но бирин сойгондо бирине көрсөтпөйчү. Куран окуп коебуз дагы, экөөнү алып турабыз, бирин сойгону бирине көрсөтпөй. Ал ушундай кылып туруп Куран окуй бербейбизби? Жок, окуп коюп туруп. Ооба. Эме бирини союп атканын бири көрбөш керек да. Ошондой кылабыз. Yerlan sen hem soysan gerek ha? Koysun bulasın. Bazı emeğe daha çağırıp koyacaksın. Bana istelke rahat döndür be. Ölçünde de bardı olsun. Gör pingom değil mi? Bizim çoğunlarımız bu iş durup kurbançılık kılıp koylardı, 3 koydu verdi bizge. Allah razı olsun. Bardığına hizmet kılganlarga, bardığına salып koşkanlarga, şu jaka gelişimizge sebepkar bolgan Sizlerge gelişimizge sebepkar bolganlarga bardığına Allah razı olsun.
Minke uşul Германдан шылтоос менен канчалаган жерди көрүп жүрөбүз. Крымга бардык, Ялтага бардык, Симферопольга бардык, Амур, Ростов, Калининград жана башка жерлерди көрүп, ушул Герман шылтоос менен иштеп, акча таап, Кудай берген ачкан чогулуп жүрөбүз. Эрикмектен бар. Мняка, Тулага. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين هو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون صدق الله العظيم سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бери буруп алып анан көрсөтпөй. Otun haligi o güzel yığan yerde otun var la. Nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Şu жетекчилерибиздин бардыгына Алла разы болсун, ушул нерселерди уюштуруп берип аткан. Ушунча сырттан, чет жерден, дүйнөнүн төрт бурчунан ар жактан келип отурабыз. Кыргызстан, Өзбекстан, Каракалпакстан, ар ким жактан, ар кимибиз ар жактан келип турабыз. Ошолордон ушул жака келип, иштеп, рызкыларын чогултуп, Алланын берген рызкысын чогултуп жүрүшүнө себепкер болгон жетекчилерибизге Алла разы болсун. Кийинкисин сол жагы менен жаткыргыла, сол жагы, ушундайдан. Кетти окшойт да?
Kolun tür. Sen koydu jaksın. Kana bismillah Allahu ekber. Şuradan bergile. Sal bunday rakı beri araka, beri araka. Ha oldu şunday mı? Yok, bir de nabarı. Uzakta birisin. Gelip başladı уже. Биздин бөкөлчү, касапчы инебиz. Kийинки кезекте буну күтүп турат. Үчүнчүсү. Кетти бул жакта түлкү. Ушинтип биздин ишканада түлкүлөр кеңири ойноп жүрө берет. Бул жакта аюулар дагы бар экен бул токойдо. Ошондой туугандар, биздин объектиде түлкү. Атпа, урбай таш менен. Кеңири жүрөт, а? Ошондой урматтуу туугандар. Андыктан биз менен болуңуздар, каналдан алыстабаңыздар. Дагы да кызыктын баары алдыда. Но манипуляторду айдап туруп, стреласын берип чыгарып коюш керек да. Озанган окуламы? Ооба, ошону көрсөтпөгүлө, бери эмне кылгыла. Kana bismillah Allahu akbar. Keyingisi dayar. Sunu alып келе, суну. Kana kettik. İleri dagı bul жака. Sana gitti, ha? Ana. Kolbaş vakti kana gel. Benim karmaşa tür kopar. Sırıtkada kalırız, videoda kalırız. Paket tur hem yerge. Tur yerge. Биздин бөкөлчүлөр, биздин касапчылар, охо, мынакей. Кол менен эле сыйрып салат да терилеринчи. Неде турган биздин шеф. Geçen jip var mı? Rulon. Geçen rulon jipte kim karmaktı? Bizde kasapçılar köp turbay bizde, ha? Kasapçılar köp ekende bizde bilinmegen neyinçe. Oo. Kança minuttu jilik бүтті санарбай ака? А? 10 minutта var. 10 minuttu вакытты белгилеп коелу анда. Немеде сиз канча эмеде, канча мүнөттө бүтөсүз? Ha. Каттуу киришсеңиз. 15 мүнөттөбү? О.
Нормально, нормально. Қана кетті. Бисмилла. Хо. Осы жерден әлі ейліп қой. Болды. Ya түшпейді, болды, түшпейді, нормально. Болды, түшіп кетпейді. Құдай қаласа, соңынан тұрады. Üçüncüsün аяққа іледі, üçüncüsün жанына іледі ошондо? Жо. Үчүнчүсүн Өмөр акам кармап турам да. Палван бала. Өмөр палван. Мемин деген палван. Меминден палвандар, а? Тартутам, бардығын тартутам. Оке, бұл жақта уже терісін сыйырып бүткені қалды, бұл жақта. Неме қойылуы? 3 қасапқа неме қойып қойылуы? Жарыштырып. Тең машташ керек ланы үшін, а? О, да. Қырғызстанға салам жолдаушылар бар бі? Москваға, Қырғызстанға. Қырғызстандықтарды құттықтап қойсаңдар, қырғызстандықтарды айтты менен. Өмір ака, Қырғызстанға. Ассалаумағалейкум, барлығарды айт майрамыңыздар. Бірге olsun. Бүтіп қалды уже бұл жақ бұйырса. Терісі сыйлығындан келді. Жиліктеші. Pat-pattan bir dört. Et düşün üstüne öyle koyarız. Bu da mesle dayardap koyduk. İlesinger bundağı. Dayar mesle. Ha gittik. Üçüncüsün dileyiz, üçüncüsün. Uzaklıcılık değil, başlalıptır. Sana gitti. Üçüncüsün. Bismillah. Dileyiz. Ha. Болды, қармайдық да қаласа. Біздің начальниктер, біздің басшылар. Тарттын. Tart. Бұл жақта мангалға от жағылып жатады. Бұйырса, бұл жақта шашлық болады. Жалаң шашлық, жана құрдақ болады. Бұл жақта қазан, сетка арқыларыктерді алып келіп даярдап қойып тұр. Бұйырса, өте соным болады. Есте қаларлық күн. Олу айт майрамы. Айт мұбарек болсын, урматтуу мұсылман бір туғандар. Алла таалам бардығыздардың өткен жана кейінгі күндерді Аллахым кечирген болсын. Бардығыздың билеп-билбей жаңылып жазып қата кетірген болсақ, Аллахым кечирген болсын бардығыздың күнөөлөрүбүздү. Иншалла өзүнүн фирдавс жанатына кирүүнү ар бир момун мусулман пендесине насип эткен болсын. Амин.
Мынакей бул жакка түшөт. Жаңы аэропорт маңдайынан. Бул жакка түшөт. Узундан болуп. Узундагы болду. Тегерек болуп. Мындан мурунку видеодо көргөзгөндөй, ошол жаңы аэропорттун жаңы проектиси. Ошол. Андыктан каналдан алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Бул жакта бир койду уже майдалап бүтүптүр. Бардыгы видеого тартып, сүрөткө тартып, эстеликке калсын деп тартып жүргөн учуру. Азыр Только, брат, любой он рад. Ya turaya su apkese nere? Nurgazı. Su apkese mi onu? Yok ben. Yok mu? Yok buna çelek apkese mi öyle? Geldi. Мына көрүп турганыңыздардай майрамга даярдык өтө кызуу жүрүп жаткан учур. Биздин шефтер бул жакта очок даярданып атат. Казанга даярдаганы. Тегинде балдар суу алып келгени кетишти. Азыр бурса суу алып келишет. Мына көрүп турганыңыздардай бул жактары тоо, айлана тегереги тоо экен. Камчатка жарым аралы, Камчатка өрөөнү, Камчатский край деп да аталат. Бул объект ушул жаңы салынып жаткан аэропорт. Бул турган эски аэропорт. Мына көрүп турганыңыздардай самолеттер көрүнүп турат. Мына бул эски терминал. Ушул жерге чоң болуп, тегерек болуп жаңы аэропорт, жаңы терминал түшөт. Талаан тамагы татты өзү, а? Сонун болот. Kazanını ap geldi mi? Эките казан алып келиппиз. Hala Bekzat. Үчүнчүсүн билбедим. Qarayım meme. Başka çarap ara. Bismillahirrahmanirrahim. Ana bismillah башталды мынакей. Sabit'ten şunday kulyonka taptın. Onda. Uçakta kapar arıyor. Кайсы машинаңы минсин, Lexus же берки Pradon'u? Ha? Hayra olbaysın abi. А? Бензин кайсысына көбүрөөк куйдуң? Nikon arka koyup koysun. Maşına o arkadaş. Мына жакта турат, Nikon машинасы.
Ошо коюп коюптур бүт эле. Оно турган эменики. Миконуку. Ошо жанындагы жамгырчыныкы. Белки Өмөр экеники. Оно турган Дөкө браттыкы. Нургазы ака, сиз эмне болду? Машинаңызды кыйшык кылып койдуңуз. Ким укук болсо айтпа. Охо, бу шеф повар башкача кесет го поварларда. Жаңы прием. Эт кесүүнүн жаңы приему 2021. Новый способ. Кесер менен эт чапканды көргөнсүңөрбү? Күндө ачып кетти, жакшы болду. Аллага шүгүр күндө ачылып кетти. Жана бир аз жамгыр жаап баштады эле. Азыр кайра күн ачылып кетти. Мындайдан чаап туруп эле кесип салам. Ногайсы? Самолет кетти. Көтөрүлүп кетти аэропорттон. Нико бөкөлчү. Езіп өтат бияғын. Рыс. Окей. Жаңа қасапчы келді. Тұтат, азыр бұл. Шундай алыш керек те өзі, мынакей. Бұл мақташ емес, бирок дистрибьютинде жакшы болуп атат. Бір ғанда бөлөт да. Ana. Anakey. Çıkan soysa kasap soysun degen eng tуура сөз өзү, а? Anakey. Байлы келиш керек да, байлы о да. Байлы отуруп алыпсың, наракка бычакты кармай отуруп албай. Бычак ошондо майдыра ташай. Коштой табыш керек да. Bıçak, aybalta, derski eкен, ha? Bu kayaktan tap geldingер bunu öpütöyün degende. Ben tartıp turalım. Tartılып атат, мынакей, тартылып атат. Действительно бычак дерский экен, а? Yemek içine ne mi oldu? Daha şimdi alıp ver. 11 tane oldu. Benim bu oldu tamam. Oyunun hafifleyensem yok da ayta alışmayın. O diyeyim ağır ayta almayın. Ahmet, bana hafifleysem. Şimdi hafiflesin yerim, non hafiflesin derdi. Tamam da gel. Kana, çap. Turalım. Hayır, nasıl dolar? Tartma mı? Oo. Bismillah. Bismillah. Bıçak действительно erkek çeken, ha? Oho. Oksadı mı? Bir çapkanda böldü o. Oksadı mı? Oo. Söz yok, söz yok. Биздин шеф поварлар эттерди туурап вызылдатып аткан учура.
Бұрса кечінде бардығын топ-топ тұрып, эме кылабыз. Отдельно кылып пишириш керек, а? Ооба, итка хит болосуң Кудай кааласа. Чакырып келе. Ооба. Касапчылар керек болсо чакыргыла меке. Түгүнө номерлерин жазып коем. Бирөөсү 55 чыкты ба менен? Живой вес. Бирөөсү 50. Кичинекей 35. 35. 55, 50, 105, 20 килограмм чыгып кетеби? 35, 140 килограмм болуп турду, э, живой вес. 30 килограмм, 28 килограмм кеткен да. Көмбөй комуну. Кейка мондай жейин. Азыр бул жерде бул жака казан асылат. Бул жерде мангалда от күйүп атат. Ата шашлык болот буюрса. Мынакей от жагылып баштады. Буюрса 2 казанга. Бул жакта Нургастаган бери караң, ба. Биздин шеф повар. Шеф повар. Жакта менеге главный повар ушу болот. Кудай кааласа. Бул талант Якут агам. Якутта жүрүп келген. Бармен болгон. Охо. Бул Жездем Монголу. Главный. Аты Дөлөтбек. Охо. Шайдан айыл өкмөтүнүн Карабалак айылынан болот. Шалкан эмес, жөн эле Лелин жолдун Карабалагынан. Карабалакта бөлүнөт да. Наркы Иметбек агам, ал Шалкандын Карабалагынан болот. Настоящий ал. Бул сүйлөп аткан өзүсү, сүйлөп аткан өзү. Биз Лелин жолдон болобуз. Жейин болобуз да. Бизде ушундай таланттуу, сөз байлыгы өтө бай ушундай. Жигиттерибиз бар ушундай, улакчы бала жигит. Жигит улакчы өзү. Көрдүңөрбү, бою 1.90 мо канча бою? 1.81 экен бою. Азыр эттерди алып келебиз дагы, салабыз дагы, баштайбыз. Кымбат деп жарыш болот да калды. Бакта шефтер шашлык жасап атышат. Бизден патрондар да койлук, а? Анан аралаштырабыз дагы. Yok, olmuştur. Ana bismillahirrahmanirrahim. Kurdakta başladık. Doğru öz bile. Allah bağla. İki kazanға batsa керек кеңір, а? Батата Құдай қаласа. Да, кетті. Қана бисмиллахиррахманиррахим. Кішкене май болот азыраак. Açın. Birinci kazanımız asıldı. Bakasa hazır biraz may kızgandan keyin ikincisini salabız buyursa. Bu jakta biri, bu jakta biri. Assalamu alaikum dostlarım, mına burada başladı. Bizde daha blogerler tolturalım mı, blogerler? Bizde kanatta adet olduk abi. Kana bismillah başladık. Tamam salıyorum. Göt. Salıyorum. Bunları da salıyorum.
Salıverin. Bismillah. Bu kurdağı jeyip siz de Kamçatkaga gelbepsiz. Tonun. Bismillah. Daha kalasa sonun bolat. Tuz algana? Ömürge, tuz algana? Tuz algamasa yok. Birazdan keyin daha yemek alabız. Batağı. Batmasa daha bir kuruyoruz ha? Yok. Salıverin. Harmanla bolat. Tıksan sen. Uzağın bana koypergiler. Özüm bulamın. Eçimin arlaşmak lan. Burada kalasa sonun bolat. Salın da kişi salın. Oldu. Bulacak acele bir kılavuz. Ova. Ha? Çok nak ses tutan koyalım mı? Naga. Bakawasa. Hanım bak. Nah, biraz sudan koy. Bal. Narık, bakawasa. Kurdağımızdan bir kavral koyalım. Son. Bundan kavral koyalım. Ha? Bundan kavral koyalım. Bunu jangan salgamız. Son. Daha bir kazan boğundan üçüncüsünü daha saltırıp sırası pişirmeye ekemiz ha? Kırma böyle üstüne çıkıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Canzak povod bo'ladi. Bu kurdağı jeyip siz de Kamçatkaga gelbepsiz. Жақынырақ тартсаң, жақынырақ. Мынакей. Өзі құрдақ шундай болуш керек та. İçine çala bulan maydı koyabız. Etті салабыз дағы аралаштырбайбыз. Қойып қоябыз, şu oydan қапағын жаап қоябыз. Buyursa özüмен өзі алып тоным алып бышат. Бұл жақта екінші қазанымыз болады. Бер апасың. Men sizga o'sha bo'lager emasmi, ne? Bu жақта екінші қазанымыз bышып атат. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, taşatqa pititdi. Oho. Ha. Şu yerden alıp öyle jeyip oturam olup kaptır tonim alып. Ha? Onun. No teki degen aka bo'ladi. Hazır bular bışkandan keyin bunu daha bir salsak. Şu menen tamam bo'ladi. Tamam bo'ldi. Xudo xolasa sonun qurdaq bo'ladi. Görünüşü de sonun, damı da son bo'ladi buyursa. Ana. Bismillah. Etin javabız, dımdayız, koyabız. Qasqasını qo'ydi. Ha. Çok. Şunday dele turat. Tügünü ottu azırak salaylık. Piyaz boldu. Piyazda nar koşabız. İyim çıkandan keyin betine dele koysak bolot piyazda. Ottan sal, azırak sal, azırak. Bunday. Жалын çıkıp kuyup tursa esep. Öte kuyup ketken bolsa daha bolboyt.
Бұл жақта дағы соным болып пішіп жатады. Ох. Ол дәм қайда-қайда атып жаға берді елеге. Пішсін. Бұл жақта шашлық болып отады. Сонымды алып. Бауырдан шашлық. Қоятын шашлық. Бұл жақта құрдақ. Açağız. Ama blogger belki. Benim bloggerim ne kadar? Kaçtı o? Kaçtı. Hanım meseleniz yok mu? Ne daha bire gidelim bakalım. Бұл жақта картошка қорылып отқан жүр. Бұл жақта дағы бір құрдақ. Өз-өздің құрдақ бұл. Шөре дештек болбайды. Ох, Соның. Сөз жоқ. Қана, баштадық. Имедеке повар. Шеф повардан. Мастер-класс. Охо. Түріктің баяғы повары кемелі? Ал жолда қалаттан дайым. Ной қылып салсаңыз, білекек тиіп түшіп атқанда. Сон шығат мұна. Ох. Мана. Қана, бисмилля. Ох. Мана. Шундай дағамды, шундай жытылы қандай болып жыттан отады. Бұл дағамы баша башқаша болса керек, а? Охо. Жытылы аптетті үшінші қачып отады. Бұшқандан кейін көрі бәрі келеді, а? Bunu çayına var olbaydı adam. Şundayla örük jegende jeyt da bunu jegen adamçı. Örük jegende jeyt da bu qurdaqçı denegen çağır uzatqanda eleç. Şunday bolotqa buyursa. Aymet aka. Narınlıklar değil. Jalloatlıklar qaran. Qana bismillahirrahmanirrahim. Ha baştaldı. Oho. Bu qurdaqты jebsiz-de. Mana. Şef Power'dan master class. Şef Power'dan master class. Ha? Qanchadan da o'tirib o'tadi bular. Batışıncha. Hazır общий bir suratga tushamiz. Общий. Napyamyat, estelikka. Xudo xolasa bu kunlarda esте qaladi, Xudo xolasa. Bu kunlardagi sonim bo'lib esте qaladi. Ақырын YouTube'ga салып qo'yamiz. Ömür boyu estelikka qaladi. Ушул жерде 2021-жылы Елизав аэропортун биз салганбыз деп коюп жүрөсүңөр анан кийин бала чака небере чеберелерге айтып, а? Айтат алар дагы. Биздин ушундай деген чоң атабыз ушул жерде ушундай болгон экен деп, а? Кийин көрүп алып. Ушул жерде келип курдакты жөрмөнөтүп кеткен экен дейт да, а? Охо, мана. Сеп жерде жүрөбүз да. Таба, Алланын буйругу да бул дагы. Ушул жактан биздин ырыскыбыз насип экен. Оке, Кыргызстандын ар жеринен келип, бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Тажикстан, Түркия, Татарстан, ар жактан адамдар чогулуп, ар жактан келип ушул жерден туз насип экен. Hazır keyinki kazanda da kaçağız buyursa. Бұл da dayar болып қалды. Bunu özüm dayardadım. Oh.
Ana bismillah. Bundan bir açıp göreylikçi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasıl? Hazır salamız bunu dağı. Boğaçı. Ha, geliniz, geliniz. Lan bizim şefler. Apke usta oldu. Süretkadagi videoda tartutar. Süretdagi ketetat, videodagi ketetat. O, ballar o'sha salotlar batdan atganmiz o'zi. Kele. Oh. Ağla, ana bismillah, bismillah. Oh. Amin. Amin. Allah Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصاها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Şlokan Kur'an soktan Allah'ın yoluna bağışladık. Amin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Kötü peygamberlerine, peygamberlerin übülesine, sahaba, ikramlarına, Amin. Kılmet olan Osmanlarga, Amin. Avliyalarga, Yezidin ötken, Gülçinçten batıkta keyin götken, duakoy var, duakoy doktorga, Osman'ın katağında usul celde turgan, 10 milde kolun götürgen ballardan gülçler Osman'ın katağında üstündeki miktar 80 kılıp kurbanlık kılgan bolsa oşul adamdan ümütkar bolgan 70 kılıp işlerini kılgan eksanlarını yaratan Allah özü kabul kılsın. Yaratkan Parvardigar vatandaşlık amançılık bergin. Maksuluk bergin. İmam bergin, nisap bergin. Ömür bergin, densoluk bergin. Yaratkan Parvardigarım 6 sene o zaman aman esen oynop bir uşu üzerinde işte endigi kurban aytlarga aman esen jetkinge yaratkan Allah özü nasip kılsın. Nimetligen olsun muradım Allah Taala nasip kılsın. Yaratkan Parvardigarım şu kılgan eksanlardı, kılgan kurbanlıkları kabul bolup Hardan yaxşı günlerden, yaxşı günlerden nasip kılın. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve qina azabannar. Amin. Allahu akbar. Elhamdülillah. Ayet mübarek olsun. Vay hurmatlı görermanlar. Esalыбыз аяқтап кетіп баратқан малыбыз Элизово, город Элизово мынакей. Камчатка. Петропавловская, Камчатка, город Элизово. Ушол аю жана баласы мында жатканда бул жердин символу.
Бул жака келгендердин бардыгы туристти, башкасы бардыгы келип ушул жака келип бир сүрөткө түшүп кетишет. Окей. Мінекей урматтуу көрөрмандар, азыр биз кайткан учурубуз. Бардыгыбыз бул жактан бир сыйра сүрөткө түштүк. Эми ушуну менен кийинки берүүдөн, кийинки кадрлардан, видеолордон жолугушканча аман болуңуздар. Көрүшкөнчө, видео жаккан болсо лайк басып, подписаться басып коюуну унутпаңыздар. Комментарий калтырыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.